Li Nahiya Başikê piştevaniya Hevpeymaniya Kurdistanê û kandîda jimara 26 Ronzê Ziya Seydo li serbazinê duyê neyne û roj bi rojê berfirahtir lê têt. Ava wekû piştevaniyek bo gencan û bi taybet werzejvanan navenda rêxxirewên melbendê haftê neyne û Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan xoleka tapapê bo kiçan û kiranin rêxistin. Berpirsê navenda rêxirewên melbendê haftê neyne û Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan, Gazî Kakayî hosa behsa evê xolê û marim jî vekirina van cora xolan diket. ئێمە پشتوانی گەنجەکانی ئێرە دەبین تەمەنا ئەکەین گەنجەکانی ئێرەش متمانە دووبارە بە یەکێتی متمانە بە کاندیدەکانی هەوپەیمانی کوردستان بکەن بۆ ئەوەی ببنە دیفاعکەرێکی باش بە تایبەت ئەم جارە یەکێتی ئێمە گرنگی بە ژنان دەدەین. یەکێتی گرنگی بێتەوە چونکە چوار لە مجموعی هەفت کاندید یەکێتی چواری ژنە. قمنا بتغطية كل هذه الاحتياجات وقمنا بتوزيع الادريسات والمتطلبات الرياضية على فرق أشخاص ونوادي مستقلين وعدونا بإهداء صوتهم لمرشحتنا، ونطلب من الجميع أن يعطي صوته لهذه المرشحة وإن شاء الله ستفوز. Ji alîxwe kandîda jimare 26 Ronzê Ziya Seydo li serbazinê duyê neynewa piştevaniya xwe bi werzejvanên başik û bi hezarên de diyarkirin û harovesa ew jî naberçav ku gencên me pêtevî bi jiyaneke xweş in û divêt em hemû piştevanên wan bînin. ئەس کاندیدێک وەکو کاندیدێک ئەس هاتیمە هێرەکە ji بۆ پشتەوانیەک بۆ گەنجên مێن وەرزشوانی هەر وەکو کچ وەکو کورک مەدیتینە ئیرۆ divê werzişvanê de wekû em piştevanên wan bîn ku înşallah piştî çûna me bo perlemanî ku da em bizanîn gencên me îro çend harîkar in û çend werzişvan jî me heyne lê em piştevan bîn bo wan wekû em dibînîn ku ew paşa rojekin bo me. Dête zanîn ku Hevpeymaniya Kurdistanê û kandîdên wê bernameyên taybet bo gencan û werzejvanan heye û dêkarî ciddî li ser wê çendê ketin ku piştevaniyeke bê sinûr li mafê wan biket. Lewra werzejvanên başik û behzanê daxwaz dikin ku hemû bi deng bedene Hevpeymaniya Kurdistanê û kandîda jimara 26 Ronzê Ziya Seydo li ser bazinê duyê neynewa.